we uragira ijambo ry'Imana uzi jewe no kwishinga no Yesu no kwishinga no pfa ndabaza ndirimbo z'Imana ukanzaniranya no kwishinga no none sinigeze kuyumva mu rushengo kwani hariya kwanunze kwa Marikusi nawe gerageza ufashe sha Aishu gari namba tashi namba nasa kitana ndagafuta mu gitabo cy'ubugingo oya bandumure nawe fasha gerageza ije dari nabivu wavuze itari change sansarara masa niko mumeze ndababaza indirimbo z'Imana ukazara gitari cyane naho no bavuta mu gitabo cy'ubugingo oya uri dawo ndagenda na Bibiliya jewe wowe ngiye turarisage twawe nayiguza nawe mutara yamwe bitatu n'atanu nawe ni naje kumiye hano bafutisha mu gitabo cy'ubugingo oya uri dawo ndabafuta uri dawo kushaka mu ntabi musate ndabafuta mu gitabo cy'ubugingo oya uri dawo wabona bavuze kibana nenda bafuta mu gitabo cy'ubugingo ninde yagushije Yesu okay wewe je nujya adandaza imisumani hari Yesu ndakubaza uwo gushije Yesu ukazana imisumani na ugerageza shawo wowe ufashe gerageza ufashe sha nujya bazimbaho ujya matata man abantu bikige nukutoza ndazana ubuhirinde bahura ko gerageza wowe ufashe sha kasiva Yesu wese umuntu agurishije Yesu Yuda Iskariyote nani yari yamukoze umaze gusoma umurongo wa kangahe n'igihe jambo ry'Imana uzi ko na Yuda ujya adandaza imisumani agiye kuyirangura hariya Bujumbura Roma abantu bikigiye aho yahaguruka subiramo nujya adandaza imisumani yaragiye kuyirangura Bujumbura Roma abasenzi bikigiye kuziri Roma ariko wakubwira ati vuga indirimbo yawe rege wayishobo ndirimbira gatutu Sinaomi nakanta bora iyo urayishobora ariko wakubaza muri Yohana 3 ku murongo wa 16 avuga nte navyo ushobora vuga rero havuga ko jewe urashobora kuncira ndagufuta mu gitabo cy'ubugingo wawe okay havuga ko ujya abazi mbaho yarayibaje ubu utasubiye kubitora ngo ururuhi ndakumanyura urumva ndakumena umutwe ivuga ko ujya yaragiye kubaza imbaho yarayibajije acayishira abayuda ngo babambeho Yesu Yesu niwe wamubanje ninde yamubanje abayuda ninde yamubanje wena kwamubanje wena ninde yamubanje wena muri yako Allo okay yari nidere nabona ingujyado ndagufuta wa mukana ida wagerageza shawe Jenny ni yote mwese dalumwe uto ndabakubi ndabamena uri kanda ndababwira kamwe gusa Chenda bikingira bikabananiye suru mwese ashayubukinyanga bin abonye kino kintu nabibya kabango umuntu yabambe Nutumeze ngo nje nagiye kugumisha wewe wakuzi bisumani kwa matari yego wataka gutera imbaho yego yagutera imbaho Manuka
hama muzosubira ngo benda basengera ayo madayimoni wewe ndabuze gukunda kukubagana uyu muhi nako ndawutaye wewe nyene nisitorwa nabi okay turashingura urebe ushire mu kantine umiriza nakusekana n'ikibambaza oya ejo ngubitse oya ukiturenganya Kama gitabo cy'ubugingo. Uri down. Ushobora kumenya ko nakora. Uri down. Haradra mashingo ya Olege. Nasabuje nashingo ya Olege shitamo kantike. Izina ryayo. Ututagura kubana ndagusenge. Niko taravuga nishaka gusorana. Nashingo ya Olege nituna ryayo. Hatamo kantike. Ari yatose. Nawe uratanguye ndakumena igihira ashingo yawe gisa wenda kufuta mu gitabo cy'ubugingo sakufute ni kandi kufuta ndayiko yipune nutagusura kugabura n'ubwanyo